Pointi isato ayebele mo yakwane pointi entangani projects development project jiria mheshimiwa ito Elijah Osiemo arengere dikokora ase umwaka oyo this current financial year. Mheshimiwa Osiemo ataete amache abugo na marara abe distributed. Mheshimiwa Osiemo atagete chindoje across the world chirosigwe. Mheshimiwa Osiemo atagete amache atonga omoruri aere na korosiwa. Mheshimiwa Osiemo atagete solar lighting across the whole world. Mheshimiwa Osiemo atagete opening of Back Street Gorugaria Nyabite Pakarangenyo Goru Nyabite TBC. Mheshimiwa Osiemo atagete chibodaboda sheds chiaga chwe ase ward yaye a number of them. Mheshimiwa Osiemo atagete a drainage system yes chiro ya ito ya miruka drainage system. Mheshimiwa Osiemo atagete chiro ekorukana ni ebe phased. Mheshimiwa Osiemo atagete chiro cha CP across the whole world. Mheshimiwa Osiemo atagete tuare sub-county office ya Najua Lirangenyo. Mheshimiwa Osiemo atagete Nyamaya Stadium ere international standard. Mheshimiwa Osiemo ataete enyagetari ekorukunya igesa that's the first point to get na Mheshimiwa West Mugirango. The second yakiri yabera address na wananchi na ndio wake na biamono. Omogaka Osiemo na to signal towards Greece. Aba na inchi na tuwa kutanira igaiga 20CP twaendo siri omwana oli okorukunaki. Bono kuna abaheshimiwa ba West Mugirango aba MCA otogoteba the competitors Osiemo bari ba competed in 2022 kamuranje muwe kama sakaraino ekereba election tukokorwa arenge too generous. Mheshimiwa Osiemo arenge too generous.